tung kam jatono ang hainai narongna lamsago ang tabuk sakit kodo haijak kaisa victim ni bagai represent khana naimani victim bini mabai chin office haijak jono safayo brok bini pusajung rape haijaka tai 3-4 jona bai ke cengbrok ni case naka ke cengbrok ni case napai cengbrok ni wakalat nama punaka napai cengbrok ni bagai ang represent khana paika dini ke second hearing ono cengbrok no compensation redika 50,000 victim no court ni order nawi ke ceng section 375 aro definition ke rape ni rizago section 376 ajaga ke punishment je rape eneni ini punishment tam onna ya aro sijak to section 376 Indian Penal Code sijak to aro 3 main points to first point ke je borok borino rape hakan ke bini 10 years ni boro bo jail ma tongai tai bini life bo sara jibon jail bo court order rimano tongan bagai tai bono bo fine bu mari nai point number 2 was yak tongo je borok police officer ong tutui bo bini rompai bo fano rape ke bini bogi bo punishment tongo tai public servant ong tutui abong kha je officer of SDM of fano toka bro rape ke bro ni bo punishment tongo tai armed force central ni ke state ni bro ni andaro borok romjagai borok borok no rape ke bro ni bo punishment tongo tai jail ni management rok fano bro borok no rape ke bro ni bo punishment tongo tai hospital ni management rok bro ni bo punishment tongo je tanga fuzra nang je sabrino fano rompeka na rape ke bro ni bo punishment tongo ngatai buri je mentally unstable bono bo rape ke bin bo punishment tongo tai kisan ke je borok continuously kaisa borok no rape hai tong ke bin bu punishment tongo tong ang sai payo subsection 2 376 section je authorities ni andro borok borino rompeka tai rape hai ke prong ni punishment tamo third point no sijak tongo je borok 16 years ni tola charai no rape hai ke borok 20 years jail ma tongnai tai fine bu mari nai ang tai kisa kok sanam subo chini borok no jesa borok jesa chelafano jesa beri no romprena ni nai tongkang ke tai rape khana nai tongkang ke noro directly police station thangai complaint khadi police noro ni complaint nai ang khangke noro written complaint dakte ri hadi post office te abo speed post ri hadi noro ke speed post je receive manai noro ni yago pandi superintendent police kano action nai ang ke noro directly court thangai noro complaint ri mano abon pore judge police no order inai noro kam ke investigation kainan bagai tai meya ke judge bo monitor bo nijino khai tongnai je justice maya sak norok ani channel on nai tongdi ang tai bo norok na legal updates ri tongnai kok work maino block hainai hambai